Reka nongere mbasuhuze mbifuriza kugira umunsi mwiza mwebwe mwahisemo gukurikira Man TV ngeri sale asari ibisanzwe muri uyu mwanya tugarutse kurebera hamwe amakuru agezweho ariko by'umwihariko mu burengerazuba bw'isi ibihugu biri mu burengerazuba bw'isi Amerika Israel na Iran ese ibintu bihagaze bite magiga yagaya kuri ubu rikiriho buri wese aba yibaza ati ese bizagenda bite ngo iyi ntambara izarangire tubuzace twumva ngo iyi ntambara yaragiye rero ntago ariko ubu ngubu ibintu bibeze kuri ubu Amerika yamaze gutangaza ko intambara na Iran idafite igihe izarangirira mu gihe Iran ivuga ko nayo izakomeza gufunga umuhora wa hormuz gusa ku rundi ruhande murabizi ko mu gihugu cya Liban na Israel hari indi ntambara ikomeye cyane aho Israel nayo ibigenda igaba ibitero ku gihugu cya Liban nayo rero ifatanyijwe n'umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah bigasubiza Iran igire mu rwego rwo kwita abantu no kuriza abaturage ba Liban rero kuri ubu Israel yamaze kuba ikora ibara maze iragenda yica umunyamakuru imwica mu gihugu cya Liban rero bimeze bite na ya makuru agezweho reka tunyuramo twihuta turebe ngo ni iki kigezweho mu burengerazuba bw'isi. Intambara n'umwuka mubi hagati ya Amerika na Iran bikomeje gufata indi ntera aho impande zombi zigaragaza ko zitarabona umuti wihuse watuma amahoro agaruka mu gihe Amerika ivuga ko nta gihe ntarengwa yashyizeho cyo kurangiza iyi ntambara Iran yivuga ko bidashoboka kongera gufungurwa inzira y'ingenzi y'ubucuruzi mu nyanja izwi nka Strait of hormuz kubera ko ibyivuga ari ukwica amasezerano y'agahenge na Amerika yewe na Iran. Rero perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko nta gitutu kiriho cyo guhita harangira intambara iri hagati y'igihugu cye na Iran yavuze ko adashaka kwihutira gufata umwanzuro w'amahoro udatekerejweho neza ahubwo ashaka amasezerano meza azazana umutekano urambye. Rero aha Donald Trump aravuga ati mukomeje gutuma nyine amahanga ankizeho igitutu batirangiza intambara ntabwo byatuba rubundi haza amahoro arambye atari ko ukomeza kuba nkize iyi ntambara bizatuma ngewe jya gufata umwanzuro nabonye nyine igisubizo nyacyo kandi kizatuma n'ubundi hakomeza kuba amahoro arambye. Umuvugizi wa White House yavuze ko ibiganiro hagati ya Amerika na Iran bigikomeje ariko ko nta gihe gishya ntarengwa cyashyizweho cyo kurangiza agahenge kari kogerewe. Ibi bivuze ko intambara ishobora gukomeza igihe kirekire niba nta masezerano yagerwaho vuba. Murabizi rero ku munsi w'ejo nibwo hari kurangira agire agahenge nejo bundi mu ijoro ryo kuwa kangahe uyu munsi turi kuwa kane mu ijoro ryo kuwa kabiri nibwo hari kurangira agahenge kari kashyizweho rero muri iryo joro ubundi nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze kuri perezida wayo Donald Trump zatangaje ko agahenge kongerewe ariko iki gihe nta gihe runaka cyari gihari nyine cyemeza ko agahenge nta gihe runaka nyine gishyiraho igihe agahenge kazarangirira ariko kuri ubu ngubu bavuze ko intambara ishobora gukomeza igihe icyo ari cyo cyose mu gihe Iran itakumva ibyo Amerika n'ubundi iyisaba. Rero Amerika kandi isaba Iran gutanga uranium yayo yongerewe imbaraga enriched uranium ibintu Iran itagaragaza na gato ko yakwemera bikaba ari imwe mu mpamvu zikomeye zituba ibiganiro bikomeza kugorana. Gusa ku rundi ruhande abasesenguzi benshi bakomeza kuvuga ko kuba iyi Amerika ikomeje gutera ubwoba Iran cyangwa se kuba yaraje kwataka Iran bavuga ko byatumye birida cyane Iran gukora nako intwaro za nucleaire ngo kuko iyi Amerika yagiye n'ubundi kugaba ibitero Iran iri mu mushinga mugari wo kuba yaronshinga izi nucleaire weapons. Rero ngo uku gutera kwa Amerika kuri Iran byatumye izi nucleaire weapons n'ubundi zitaronshinga vuba rero nabyo bikomeje kubidindiza ibi bigafatwa nk'intsinzi ku ruhande ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ku rundi ruhande Iran yo ivuga ko kongera gufunga Strait of hormuz ibyo bidashoboka. Iran umuyobozi mukuru mu biganiro by'amahoro Mohamed Bagheri Ghalibaf
rero Garibafi yavuze ko bidashoboka ko hongera gufungurwa inzira ya Strait of Hormuz kubera ibyo yise ukwica ku mugaragaro amasezerano y'agahenge na Amerika ndetse na Israel. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko icyateye ibibazo bikomeye mu biganiro ari ibikorwa bya Amerika byo gufunga ibyambu bya Iran no gukomeza kuyitera ubwoba. Iran ivuga ko ibikorwa bya Amerika byo gufunga inzira z'ubucuruzi ari kimwe mu bituma ibiganiro bidatera imbere kandi ko bidashoboka ko hafatwa indi myanzuro mu gihe ibi bikorwa bigikomeje. Ku rundi ruhande Amerika yo ikomeza gutitiriza, nyine ni ukuvuga ko Amerika ikomeza gutitiriza Iran kujya mu biganiro, ariko Iran ikazagire muntu uza mu bitangazamakuru ikavuga iti yego ibiganiro twabikora ariko ntabwo byakorwa mu gihe n'ubundi leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje gufunga nyine ibyambu by'ubucuruzi bwacu. Rero ibi ngibi ku ruhande rwa Iran bakabifata nk'igitutu gikomeye n'ubundi leta zunze ubumwe za Amerika ikomeza kugenda ibashyiraho. Rero ibibazo bikomeye byamaze kugaragara mu nyanja ya Hormuz, aho Iran yateye amato 3 yari atwaye imizigo ikavuga ko yafashe abiri muri yo. Ingabo zirwana mu mazi za Iran zatangaje ko ayo mato yafashwe yari gukora mu buryo arimo arakora mu buryo butemewe kandi yari arimo kugenda mu ibanga, ndetse ngo hari n'ibikoresho byo kuyobya inzira byari byahinduwe. Ibi byabaye nyuma y'iminsi mike Amerika ifashe ubwato bwa Iran bwitwa Tuska nyuma yo kutumvira amabwiriza bwo guhagarara. Iran rero nayo yahise ivuga ko ibyo ari ubujura bw'intambara akasezeranya kwihorera. Rero murabizi ejo budi twarabibabwiye nabwo Amerika nibwo yashimuse ubwato bwa Iran. Rero kuri ubu ku munsi w'ejo Iran nayo yahise ishimuta ubudi bwato, rero uyu munsi irongera irasa ubudi bwato. Ubwo rero nyuma yuko Amerika ishimuse ubwato bwa Iran nayo imaze kwihorera ku mato 3 kandi n'ubundi bikorwa biracyakomeje. Inzira ya Hormuz ni imwe mu nzira z'ingenzi cyane ku isi inyuramo amavuta menshi ajya mu bihugu bitandukanye. Kugeza ubu ibigo byinshi bitwara amavuta byatangaje ko bidashobora gusubira gukoresha iyi nzira keretse habayeho amasezerano y'amahoro hagati ya Amerika na Iran. Dore ko umuyobozi w'ikigo cy'amato ya Strait Eric Hanner yavuze ko nta cyizere gihari cy'uko amato yabo ashobora kunyura muri iyo nzira mu gihe cya vuba kuko umutekano wabo utizewe. Rero ibiciro by'amavuta byamaze kuba byazamuka ku isi, byo ni ibisanzwe bigenda bizamuka bimanuka kubera gira rubudi ubu bucuruzi bukomeje guhagarara muri inzira ya Hormuz nyuma y'uko amato 3 afatiwe muri Strait of Hormuz. Ibiciro by'amavuta ku isi byahise bizamuka ku rwego rwo hejuru. Amavuta yo ku rwego mpuzamahanga azwi nka Brent kuri ubu ngubu bageze hafi ku $103 kuri buri fu, mu gihe ayacuruzwa muri Amerika yarenze $98. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'ibihugu byinshi ku isi, cyane cyane ibihugu bikeneye amavuta menshi. Rero kuri ubu ngubu icyo nababwira kuri kuzabuka kw'ibiciro by'amavuta, murabizi intambara itaratangira akagunguru k'amavuta akaguraga $70, ariko ubu ngubu uruva kageze n'ubundi mu $90. Urumva ko amavuta nako peteroli iba ikomeje kuzamuka cyane. Rero nubwo ibiciro by'amavuta byazamutse kandi hari impungenge z'uko ubukungu bushobora gusubira inyuma, dore ko amasoko y'imigabane ibizwi nka stock markets yo ku isi akomeje kuzamuka. Rero impamvu imwe nuko ibigo bikora intwaro by'ingufu nka ibigo by'ingufu nka peteroli bikomeza kubona inyungu nyinshi mu gihe cy'intambara, ariko abahanga mu by'ubukungu bavuga ko nubwo abashoramari bamwe bunguka, abaturage benshi bashobora guhura n'ibibazo bikomeye birimo izamuka ry'ibiciro ry'ibiribwa n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Nk'ubu ngubu nko mu gihugu cy'u Rwanda ari urugero, barimo baragerageza guhangana n'iri zamuka n'ubundi ry'ibikomoka kuri peteroli, dore ko kuri ubu
ibigo bya leta byamaze gusaba n'ubundi leta yamaze gusaba ibigo byaho kuba bayoboka gukoresha imodoka n'ubundi zikoreshwa n'amashanyarazi. Rero urumva ko nako leta y'u Rwanda itagira ngo ikomeze kugenda ihangana n'ibiciro nyine by'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Rero tugenda tugana ku musozo nuko kuri ubu nubwo intambara mwumva bimeze bityo amagambo yakomeje kuba benshi, kuri ubu ngo hari icyizere cy'uko ibiganiro bishobora kubera mu gihugu cya Pakistan, nubwo kugeza ubu hataramenyekana neza niba intumwa za Amerika na Iran zizitabira. Iran ivuga ko yiteguye ibiganiro ariko igasaba ko Amerika ibanza guhagarika ibikorwa byo gufunga inzira z'ubucuruzi. Ku ruhande rwa Amerika biteganyijwe ko Vice President J.D. Vance ashobora kuyobora itsinda ry'abazahagarara Amerika muri ibyo biganiro ubundi nk'uko byagiye bitangazwa na leta na perezida w'iki gihugu Donald Trump. Rero mu gihugu cya Iran bo ubutegetsi buri mu maboko y'abantu bake cyane kandi bafite imbaraga nyinshi. Nk'ubu umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei niwe ufite ijambo rya nyuma ku byemezo bikomeye byose, nubwo atakunze kugaragara mu ruhame kuva yafata ubutegetsi mu ntangiriro za Werurwe. Abayobozi ba Iran bavuga ko ibiganiro byose bikorwa bayobowe n'amabwiriza ye. Hari kandi ingabo zidasanzwe za Iran zizwi nka Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC zifite imbaraga nyinshi ku buryo zishobora gukora nk'ubutegetsi buhagarariye ubundi. Gusa ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho ubona ko harimo nyine ukutuzuzanya ku mpande zombi, haba abajyanama ba perezida wa Donald Trump nyine n'imyanzuro ifatwa cyangwa se ukabona n'ibyo Donald Trump atangaza, ubona ko atari ibintu nyine ubona ko atari ibintu biba byaganiriwe, kuko uyu munsi umwe aratangaza iki, ejo Donald Trump akaza agatangaza iki ngiki. Rero ibi ngibi bitandukanye cyane na Iran, aho ubutegetsi bufitwe na Mojtaba nyine uyu mwana wafashe ubutegetsi nyuma y'uko se amaze gupfira muri ibi bitero hamwe n'ingabo n'ubundi zirwanira impinduramatwara ya Iran, izi zizwi nka IRGC nizo zifata nyine imyanzuro yose ya Iran bubona isohoka. Gusa icyo naba mbabwiye nuko ibiganiro hagati ya Israel na Iran nabyo birakomeje. Mu gihe ibibazo bikomeje, Israel na Iran nabyo biteganyijwe kongera kujyana ibiganiro Washington bigamije kongera igihe cy'agahenge kari karashyizweho mbere, dore ko perezida wa Iran Joseph Aoun yavuze ko ibiganiro bigamije guhagarika ibitero bya Israel, gusubiza abasirikare ku mipaka mpuzamahanga no gutangira gusana ibyagiritse. Icyo nababwira nuko kuri ubu Iran ikomeje gushinja Israel kwica umunyamakuru wari urimo uratarangire inkuru hariya n'ubundi mu gihugu cya Iran, kandi murabizi ko umunyamakuru ni umuntu uba ufite ubudahangarwa ngire we ntabwo aba yemerewe kuba yakorwaho, ariko Israel yarenzeho iba yakwica uyu munyamakuru. Niki kiri bukurikireho ubwo byose tuze turebe niba ari icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze kuba zatangaza kuri uyu mwanzuro nyine Iran yakomeje gutsimbararaho wo kujya mu biganiro, ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifunguye biriya byabo bya Iran, cyangwa se niba n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko nta gihe cy'agahenge kizwi gihari, niba izakora icyo ikagaba ibitero kuri Iran. Ubwo byose reka tugaruke turebe mu kanya ibiba bigezweho. Ndedisali niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategura bijye bikugeraho buri kanya. Ndedisali ndabashimiye cyane. Gusa ariko niba wishimira kandi ukaba ukunda kumva ibiganiro by'amateka, uyu niwo mwanya mwiza wo gukanda subscribe, kubera ko amaze kugera ahantu hanya Human TV, aho dukura amateka mu nyandiko maze tukagufasha kuyumva no kwibukiranya mu buryo bw'amajwi. Reba ko wakanda subscribe, niba utarayikanda ikande maze ube mu muryango mugari wa Human TV. Ndisale Hasani, iyi Human TV bahaye ikaze.